Hot News TV n'amakuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nibibera hirya no hino. Mwe tubana rero kanizere ko aho mugiye mwereye hose mumeze neza, utameze neza tumubwira ati hangane Imana yivange mu byawe umere neza, mwese tujye tubana mumeze neza, bityo tuboneyeho kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru twabateguriye muri aka kanya. Muri aka kanya tugiye kunyarukira mu karere ka Nyanza turebe inkuru ikomeje kuvugwa nyuma y'uko twabagejejeho inkuru yavugaga y'uko hari abantu bigabye baragenda batera kapani izwi mu bucukuzi bw'amabuye hariya mu karere ka Nyanza izwi ku izina rya Arumaha. Icyo gihe rero aba bantu bari bakoze icyo gitero baje kuba bakomeretsa abantu batari bakeya, biba amabuye y'agaciro agera mu biro 200, bakomeretsa abandi bantu ku tubari, biba amafaranga, biba amatelefone, batwika za moto, bangiza amagaze, bamenagura amacupa, ni ibintu byinshi cyane bangije muri kariya karere. Iyi nkuru twarayibahaye. Amakuru turi kubona mashya rero muri dosiye y'aba bantu bafashwe, iravuga ko muri dosiye hagaragayemo n'umusirikare wahoze ari umusirikare ukomeye, ari we Retired Major Rugamba Robert. Uyu mugabo nawe akaba azwi mu bucukuzi bw'amabuye hariya mu karere ka Nyanza, afite kampani ahagarariye izwi mu bucukuzi bw'amabuye hariya mu karere ka Nyanza. Amakuru rero turi kubona ni amakuru avuga yuko nyuma y'uko hari hatawe muri yombi abantu 17 bakekwagaho gukora ayo mabi yo gutera iyo kampani y'amabuye, bagakomeretsa abantu 8 bari basanzemo, ndetse bakanangiza ibintu byinshi, bakiba n'amafaranga atari makeya. Nyuma yaho andi makuru nuko haje kuba hatabwa abandi bantu bagera kuri 7, biyongera kuri abo 17. Abo bose bakaba babarizwa muri dosiye y'icyo gitero, y'icyo twakwita igitero cyakomerekeyemo abantu 8 ndetse hakibwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko twababwiye ko hari n'inkoko bishe, ni ibintu byinshi bagiye bangiza. Amakuru akomeza avuga yuko rero Retired Major Rugamba Robert nawe yaje kuba yakwisanga muri iyi dosiye, bikaba byaremejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri, aho yatangaje yuko uyu Retired Major Rugamba nawe akurikiranwe, ari muri dosiye y'abakurikiranweho ubuvugizi bwa nabi, nicyo twakwita igitero cyatumye hagira abantu batari bake bakomereka, ibintu byinshi bikangirika. Ariko Dr Murangira Bitseri akavuga yuko imizo ya mbere yari yatawe muri yombi, ariko aza kurekurwa akaba arimo gukurikiranwa ari hanze. Uyu Rugamba rero nawe azwi cyane muri kariya karere ka Nyanza mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye, akaba afite kampani y'ubucukuzi bw'amabuye yitwa Rugamba Mining Company Ltd, nayo ikora ubucukuzi bw'amabuye hariya mu karere ka Nyanza. Icyo gihe rero abo bantu bakora icyo twise igitero, bakomeretsaga abo bantu bavuga ngo iyo kampani yarabahemukiye, ngo yarabambira birukana, bityo akaba bajya kugira abo bata muri yombi mu iperereza, bakaba baranabanje guta muri yombi abantu bahoze bakora muri iyo kampani ya Arumaha, hanyuma baza kwirukanwa bitewe n'amakosa bari bakozemo atandukanye. Ngayo nguko rero amakuru twari dufite. Ubwo ngubwo tuzakomeza kugenda tumenya iby'iyi nkuru byo musirikare uri retired ndetse n'abo bantu bose bagira kuri 20 na bangahe batawe muri yombi babarizwa muri dosiye y'ubwo bugizi bwa nabi. Amakuru muzajya mugenda muyasanga ahangaha kuri Hot News TV, ndetse ukanyaruka ukanadusura kuri Isumbi TV. Aho hose ni ahantu tugenda duhurira mu makuru agiye atandukanye. Ndabakunda cyane rero, ngenda umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind DJ. Okay.